radujem se od sveg srca što ste ponovo kod nas u bolnici Eliksir u Novom Sadu, jer smo počeli zajedno jednu vrlo lepu akciju na vaš predlog i na vašu inicijativu fondacije koju ste osnovali, fondacije Laze Kostić. Hvala vama što nastavljamo ovu našu saradnju. Nije ni slučajno što u ovoj igrici za koju ste vi sponzorisali, to dete što je pobedilo London, evo ovde imamo i doktora Jolesa koji je bio Lazin najbolji prijatelj u mladosti, koji je bio prvi anatom u Srba i koji je bio vrlo plemenit lekar i koji je lečio, kao što i vi lečite i decu i odrasle i penzionere. A evo sad ja prosto pozivam da dođu i na besplatne preglede da merimo očni pritisak. Starijim osobama je važno da bar jednom godišnje provere očni pritisak zbog toga što može povećani očni pritisak da izazove jednu neprijatnu i tešku bolest, čak i slepilo. Glaukom se zove. A sad je nedelja borbe protiv glaukoma. A mi smo sve vreme, svih 36 godina od kako sarađujemo sa očnom klinikom Fjodorom u Rusiji, zapravo stalni borci da se pobedi slepilo izazvano glaukomom. Merimo stalno očni pritisak besplatno. Pa mi ćemo tim povodom da pozovemo naše penzionere, naše prijatelje, naše dobrotvore bez kojih mi ne bismo mogli da radimo i da ih uputimo ili u Beogradu ili ovde. Dobro, a mi ćemo svi doći na koncert posvećen Lazi Kostiću. Hvala vam. Divno je.